A convivencia en Cabral, en Vigo, converteuse nun pesadelo para unha dúcia de familias desta parroquia. Relatan episodios de insalubridade, de violencia, de roubos, ruídos ou enganches ilegais á rede eléctrica que protagonizan as persoas que ocupan unha casa da zona dende hai tempo. Os veciños din que a situación é insostible e que están sentíndose impotentes. Presentaron denuncia, pero segundo aseguran a solución non dá chegado. Os veciños da zona de Fontiñas, en Cabral, non poden máis. Pelexas todas as noites, rayazos nos coches, os retrovisores, basura, ratas tamén, e despois trafego de moitísimos coches durante a madrugada que entran e saen. Ruidos a cualquier hora de la noche, gritos, peleas, destrozos a los vecinos en sus coches, en las casas también. Han enganchado la electricidad, se lavan en un lavadero que hay en la calle. Pois apareceron simplemente varios coches con as rodas rajadas, aparte a cuchillo de navaja, un vicio puro, como outro que ten outra diversión, pois así, levantáronse, picaron as rodas e quedaron máis tranquilos que... Son os episodios cos que conviven a diario dende que un grupo de persoas en setembro de 2024 ocuparon unha vivenda na zona. En esa casa la han ocupado unos delincuentes reconocidos por la policía, se dedican al tráfico de drogas. Aquí vienen un montón de gente a cualquier hora a comprar drogas, nos tienen intimidados a los vecinos, hacen destrozos, robos, con total impunidad. Séntense inseguros e teñen medo, denunciaron a situación, pero polo de agora nada mudou. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 hijos que no podemos dejar ir solos, porque aunque tienen edad ya, porque tenemos miedo. Un poquinho a sensación de sentirte inseguro. Acudimos directamente a moitos servizos con eles, sempre se declaran insolventes e ao final están máis protegidos legalmente que a nós. La policía dice que no puede hacer nada hasta que haya una decisión judicial, pero desde luego no podemos seguir viviendo así. É posible vivir así, porque nós temos que levantarnos para ir a traballar, eles non, pero nós sí, non? Os afectados agardan que se tomen medidas, temen que de non ser así se produzan incidentes máis graves.